I'd like to thank you for the support during your time in Paramount Mission, and I'd like to thank you for guiding us to choose the right path. I hope that you have a good time with your life. I hope your life will carry on as you see. Hope it do. Thank you. Turang sa kay na lotu ngon turang o Jesu Kristo na lotu do ko wata ti Australia na kinalingan ni Vengarawi marama na italtala di talay ni kalau Vengarawi na tambadiwere parmata wa turang sa kay na Banua Durves naman iturang na tiyo. Wah, oi, tahu dia punya. Pakai tukuna na daw munaw. Baka ngau na nakakilala. There is a time for everything. There is a time when we were born. There is a time when we will die. There is a time when we are happy, and there is a time when we are sad. There is a beginning, and there is an end. Natin karon na yung makisawati, ando na itigit ito mo makakina, ito mo tayo paramata, na nung nitalay may, wani may tigit mo na itabi ni Vengarawi, Wakai tawa-tawa, naluto ba kabigya para mata? Sa awal tini karuwa mga tata na yung So, biki mami, asya ni tipo na tini karuwa na yung kaya. Some of us will not be then. Some of us were still on the outskirts of the kingdom of God. Ni sa awal tini karuwa na yung Santa Maria nova na ilang lako, di Vengarani, di Vengadi, di Vengalay lang sila na tulog. Some of us are blessed to be here to witness the great job that you have done for the kingdom of God and for His people, in particular, the Fijian people, not only in Paramara, in the whole of Sydney. Kemenangan bo bebida ko na kaning balbal. Ay matay ni ko binibina. Rabio mo rin tagat no baba ko sulot. No muni baba ko so no ningal si pyo man susugira mo iberi re parmata. Na non roba binibina kalew. Ver kia. En Vengarawi bakay tamera, Vengarawi lang, Vengarawi hulsibi. Kuni sabi ko ka Rabia kaki na may kami tahu tala bin narsa wali. Bin narsa wali unalingan ni Rongo. Rongo tikina. Oira na luwe kimani. Rongo tikina. Oira na lava sese tu. Rongo tikina. Oira na viakana. Rongo tikina. Oira na kaya. Bin narsa wali unalolong. Nalolong matala-tala. Sema mo ito hindi lagi. Nung nilolong. Wang bau ka. Rando ata. Giyaw. Raba koso. Saya ni para matole na. Serne. Nama ni marama. Yaw nak. Nung ni marama taulolong. Quando si sono mi paco ai dove cavo ai dua si entra na sen oni balea mani tutta la casa na moni dola ta na na kina
Ibu baik kami dengan ibu sota tahu kelai lain. Akar ruat. Merabang bini kata Cina. Lebih susu lebih keragi lebih lagi. Bisa lebih baik. Kemenangan tanahmu. Era dia keret bukina nanu ibu musut. Loma ditini karuna maki dona nanu malabu. Levo na kaya bukina. Levo na bosa tahu sela 5 tahu. Levo na ibal na itogo na ibaraw bagado sela beki kiki sela beki ni sela ni do. Musa keret bukina nanu ibu musut. Muni musut ke mami nanu baba kos. Ke dona kaya ke mami na kawa. Dona kaya na kawa muni raramo kina. Muni tangi kina. Semua ni loma lagi kina. Kalau tahu sakit kemenangan terago, sakit itu kina. Muni bosot dia lah. Muni bosot ke mami nara ni mami seregi ni mami nara nara ni malu malu nara ni lah. For the people and for everyone for them. Sakit kemenangan terago kalau tahu. Sakit mami. Kalau ni nara kina. Ramor itu katu kina. Indona kata nalai sana. Indona hingga lelai sana turah pemarang ni tempal. Era marang sa so daw tayo marami paramata. Era to kulian ng regu. Era to kulian tamay so bulu nan boto ni nang naw meron na email na may tiyo sa ng bawang duwa. Sa doon nakali na sa pagtuwari sa kiren. Naging mo na yaw binaka na yaw loma na yaw ba marang mga turang mga Kristo sa bulan tayo sa roka. Kaya napakanalay ero maro ta tipo. May nalabito biki na natakana kina na bawa na numaki na naw na binaka. Nang innovation so nang innovative ni sama yang bulan mali wajib mami kita nang apa sudah tu saya para matang ke ni kai di iser dona lolo malai tal bangar sa baru tak turana marani tal tawa nara lolo tu kini bekem ni nara ni bebu kitu bekem ni ana zawa na no mani tu ba saya zawa na kasa bangan tak nak lolo no bulo sabo muni bulo sabo nara bebu kitu kini bekem ni na lolo sa baru tak Prosessualità americana yama. Ikaw nanga. Sabi ito tiko na mo tinamudwa. Sosora. Ang labenta kilomalay. Diba kalungat takikenta bata na kalubi na kong mana. Dapat itu na wani kemenangan buat turang. Itu na meramana total. Wani wai nandur besi bersama wani turang itu. Kemenangan saya waktu itu menolot. Waktu bawa ke Australia. Ini bawa posuo itu permat. Menawanui semua bersama wani turang wani wali itu kami. Bersama dengan merembang na raputin dekat cuma tulang anak univar, nama tentu bebekan itu kan. Kemenangan kena naki, ematata. Kena itu betul besar orang sudah kena kabin kuat. Kemenangan sangat ini bawa berbina kena buku saya lebih gerabi. Kami yang gerabi tidak lama saya itu karena yang baki. Parang bawa sangat itu lama na semua saya ini betul kena bawa lebih gerabi. Nona maramana ital-tal. Kung may barita sa ito na kabin ko na kemenang. Sa kemenangan di bawah benar kan bisa lebih gerabi. Bisa lebih tadiaso. Raka dibikin na. Tua apa kayu kina untuk bidengom. Nolo masa ditingkar na bagi sa ito na daw sa ito na kabin.
Oh, Malam besar dengan berturangan. Senior Minister for Parramatta Mission, Keith Hamilton. Orang minangkawan kalau ni bakal kau mai kini bapa kau Parramatta. Na boleh kan di tingkat turun yang bersawat tu. Itu adalah kalau bebas perubitaki. Ni sen sarana ni nama kapag lain na nunggu wala may ke. Ang may bindeo nga, ang sakadibi mo wala may Parramatta. Ebe mama nung na, may karabin ito na biti, kabe mama, I do Westmead. So I am half PGN and half Parramatta, and half to Westmead. Nano kung may tala, siya ni kapagal kabiyaw. Kaya kung nina kilayaw, awa, kung na dito ko ba? Na tingkad yun yung sa 5-8 membaki. E nandun na mata-bata. Kasolibya, uwewere na kung na office na liman ni principal na o Francis Charlton. Kung gay ruwa kay kaya, ito mo laylay. Gay kabiyaw, ni una itala-tala. Kung gay pagkasama ka, ni sarili na kaya, ito may piti, nakilala na ito sila erawa kinutala-tala natural. Iya. Sauti tinkawal na yung pagi. Ito sa ang wala may Australia. Sagay pasti ka pati may diyaw. Nandina. Ni nandina nga na ko sa Ikaluya. Iya. Olo kumain, may buli. O sa may itaura na ito ni Lotu. Kung goli ulo ka tayo buli tala-tala. Kung gawin namin nakatagawa ng kalaw. Nagkana, sa mga rumita kayo may kina na doon ang ngaw na pala sa mayan o biyaw. Parramatta. Kung yato kina lumantay ni tala-tala, may kyan na nabiti. E nabon-gol ni Bungo. Bibakani kila. Oya wati ko may kenta baby to manda. O tala-tala, ino kinabuli po, kaya tala-tala. Kaya doon na sina, may history ito ko na nating church, may pakita bikin, may turo ko o. E na sinimiraw, kaya kando, bako ito may biyaw, e nituwa, eran may bukiyaw, natatakway tala-tala, o magayraw ni Wasea na nung bikin to. And so, the Reverend Nino Kinambulibo, he requested Natatala, and God was, again, I found that God was on my side, that before I finished college at that time, a place was already made up for me, and that is to go to Canterbury. O saling tang-talagya, 5 ng pagi, di meron yun din na 5 ng pagi kim ninanonda, sabay di rong may Parramatta, o tul Parramatta, erto na binakatundo ni tang-tala. Kamaninti na kinanapo sa itong matawaro mo may sawani, o sawani na nikila, kuribuli mata nito, sinira daw tala-tala, o na bulikya, iya, baka kita tala-takyo na kalong,
Kau kaya tu ngamen kalau tipo eso na ngauna au reva ni tarobi na kau kan ada tak induk mereka tak iu reva na lina kalau ni lina tipo nga mereka pasang ngamen sih entendai. Kau boleh nak kira bawa kalau ni usaha rawan ni mereka kala ena menulemu para mata.